Pavlića također za ocjenu utakmice. Strahovito važna pobjeda iz bilo kojeg kuta bi gledali. Čujte, letica je postavljena visoko i prvo kolo u ovakvim okolnostima kako smo se slagali, normalno da smo bili svi skupa pomalo i možda i skeptični da nećemo biti na nivou i nismo bili na nivou. Možda se utakmica točno odvijela onako kako sam rekao. Stakli smo neke svoje mane i iskoristili slabosti protivnika. Tako sam ja vidio i dečkima svaka čast i ja smatram da su oni ovog trenutka stvarno izvukli maksimum. Bez obzira što smo u nekim trenucima utakmice nešto malo visili, ali sve o svemu ja sam zadovoljan. Ono što nisam zadovoljan na ovoj utakmici, strahovito, možda nikada više, a opet smo pobjedili, bili solidni individualnih tehničkih grešaka. Dakle, to je bilo možda najveći problem naše igre i zato smo pazili probleme, ali to će se zaboraviti. Mi imamo dragocjeno vrijeme pred sobom.